Aha kutandika kwa sabiteji abakozi 20 ba kampuneji bakakwatwa ahabwo kushanga ngo nibafera abantu na mnonge minyeto babihaho sente bari kubaraganisa kubahereza mirimo. Erizoba potoro niyemo yakorwa niko kukinga office hamwe no kwata umuhari bakuru ba kampuneji okurwa mu Philippines hamwe n'abakozi 16 habwo fere. Aba bashangwa bine minyeto iri kurenga 200 omichombeko cha Mbarara City Mall kandi okuchondoza nikoreka ngu kampuneji buri mwana nemwe ho miliyoni 1.3 okuza kutahamu kutandika kukora. Remember one time tukagikinga twekirizana ngo tokigaruka bagaraka mbweno habo kutendura kwa bana abar kwihaho sente bakabara kugira cyabakora kubo yizire barpotinga twayeta Kanso yajya guteka baga license. Mwesije yagira ngo cyakwatse mu Filipinogo no kushanga ngo abana aba nibo bari kushashura sente kandi unayija kujuna no mushango go bufere. Nibagiye ngo umukama wa company and indeed hati kuba kubona bagira sente ntisereza group then are answerable hati nicyo police iri kumutwara. Haruhe minyeto ebiresu rwo kutandika gukora na kampuneji kandi twagambaho nayo. So eji company etwire ne yibabanje nebiya sente basubiza nizabaheze mirimo konka tukurere mirimo no shangana bararumuje abantu kamunana batine cyo kurya. How long will they allow a person to study the business before he enters or before he gets registered? They told me you can take any time you want to take by yourself to study. Aho twaza korera makuraga 16 bachukumirwa ha polisi ya Mbarara okuyambaho polisi yo mukuchondoza. Abwa TV West and Adolf Ayereka.